akwa bashonko eba too much GH ye fidi ka say ye eso muni aba medin adena na ama owuso na dano e trending issues a ekoso ewo aman mu enam de somo ewo ye fidi ka say ye eso enu ti enko bebi ajebre na me fa ensem na aba no entoja efama mu ebusuafo sesi ada osofo penia wada Prophetic Hill Chapel Prophet Nigel Gaisie wa babonten ede ensem bi abetuja na ne nsem no de ababonten na Ghana focus enti abrantie enti wo de wontefo enti ye kasa chewa alasi ye ka wasema enti eniwo we ni bia na se de mpa na ehaw a woda soa eba bedwem be kan nsem atese esa ye gufu sem ana se ehye gufu ehye tese wote krapo a na wo yirawo na no ye wo hi enu nti nkofo etwa abone pa na ebusafo yenko ensem na eye Prophet Nigel Gaisie wo de abeto aponte no eso nsem wo chere ne say and wo de eba yo say I saw the National Democratic Congress win the next general elections. There will be no loss of attempts to reach. Okay, I'll say I saw the National Democratic Congress win the next general elections. There will be lots of attempts to reach and create and change the world of the people. So they have to be spiritual and physically vigilant. If by December I see any changes in the spiritual world, I would come out and say it. But for now, I still see victory for the NDC. I will obey God than to dance to the music of men. There will be one-on-one section tomorrow, 8 a.m. to 4 p.m. Always watch Hill TV. Hill's College of Prophecy starts this Saturday. Hill's College, bringing distinction to ministry. PNG. No. Prophet Nigel Gaisie on nsem ode abetu abonte no a wogina so pintin sa kabiem esi just ss so ehye Kenya biem se no waka ne tetete fitete kra wo be ye before a Ghana as ye nim ne se ya no waka da no wo sa ehye Kenya kabiem se wono Nyankopon adanedi a kire no fili wo hu declare se eye sesi ade amayoku a wo mu ewo enche opposition no wo mu ele Nyankopon eyi wo mo se won metina eya Ghana amembo no akonya me so won metina so emu o man no enu nti kosi da Nyankopon akose mu ebe sakra sa ensem na ni so no wo no obekoso agina ho sa asem na no so enu obegina no no de won tie eye nipa nwuma wo mo bo ensem ankofo keka no de ayeso na asada bida won tie obi nwuma wo bo no de Nyankopon ka che na enu wo kam na woka akoso no kire mo se sa eye afi abato 2020 elections no Nyankopon sa adenedi a kire ne se eye basa ye entokwa plan bi nkofo be ya adwin bi se wo mu ebe say de ekoso mo be sa result no edem so no wo mu be fa kwati kwan bi so man nkofo dodo na ewura vote ni mu atese wo mu kra nyi kwa so me vote o me break election na atese ebe ya ensem pinti ebe ya NDC fo no penifo na wo mu eda amenko na no wo pedibie ewo aban mu no wo mu momode emie wo mini wo mu fi wo mini hai no mu renya ma ekoso na ebiem so no wo mu seda ensa enra wo hu mu no mu hye mo hoden ewo hu mu enyina pinti wo hu manya sa enkofo ebe chiefo mo so amatese wo mo dwen ho a wo mo enti asem na sa asem we abode abetu dwa na Ghana focus enti papa odifo de eka bebre enti wontimi ma abonten meyi ho ano na wo beyi wa no krampa wo sa se wasem na wo de yate asese tu de eyeni wasem ti wontimi ma abonten meyi wa no sa enti ye de yate asem ho sa enti fo woni wo kode wo sa ba abonten abegina amayoku a from earlier allegations ya posti against you no one esafa kwoti kwan so e de civil majesty ke free omunsem just say agi omo girls kra say free omunsem no wo say afa kwoti kwan so asa be shem Kenya na wo say akrampo one crop na ni gide ewo mu because wo mo di wo mu gide she omu nia no ba bonte be ka say okay afre no mo hu ni mani so wo ma tin sem ase eya na na fifa wo happy fm wa ba bonte be ka say ne girlfriend wo ne nam no wo ejeni fini same 2 months to their wedding wo bear witness against you one me na no Nana Romeo so allegations are ye dey to so wo akra fm allegations dey to so say ne girlfriend wo de ne bet share wo no wo papa kro ya every na te say eye nsem bebre wo mu ntem ate say
ne girlfriend kura no no ni tempted at say dey muntimi enhie emoni po enhia dem no eno so wo ma abontin me yi anu ye enye babu kro ye ne ka say yen kanto yen fanto mo so na so ma ne nye ho neti ya ka to so na ne kwa bi wo mu a bebi eni so e ka wo de wo mu e wo de we ya to nchen ebiem krampo ye de si wo krampa wa misball e sha sese wo trote enye ne o kan ho asema na eye ndisi amekuo mu asem ti mu kotna ta okewe wa sa ba ponti abeku mfia kan se metia wo eno aso wo ma bonti e me yi anu ye no se sie yi tu be se Ghana for ana wa sa for ma se matete nsem we ya se adai wo mu so menya experience no wo mu tu wo fu no wo mu tanyi ntu mu se wo asema wo kai no kresa se ndc for e be ta dia tu na Yakopon no kasa no ntina Yakopon no de e koso no wonti bi ana Ngofa dwuma im kasa na na ebusafo nsem de bi ngofa ka bi pa ngofo aya ne pa mate se ebi kura kasa de oye de onabo na wo shere putu pa se onabo nkoso ngu no wofi enka onabo kra ebe tuma ba ne te ka ne nsem kra de go ja to wakakra na ebe ya ko be hwe other things ene game boys yin nsem ate so asha se to oye investigations ko be yin ni kra to nchen na hwe be before because wa ya wo ma about na wo so de wa ya wa dream se obeko so aba unum se onabo tu oye MPP nto ko fa ka se honorable duma o de di wa enti na okoso agina sa and fafa ne say na we hu na Yakopon on the importance Yakopon enfo no ho de obewini de yan ti ye yi nipa aba abonte nipa na yi nipa aba abonte o mbese o mu ndi nikan no no ehira so de amount wo Yakopon na o yi kira o say ndc fo na ewini no hu ne we hi atalebe na wo hye di na ekoso e ma na ekasa ensem no ede echiro na ebutafo ma minkin kan some of the comments na aba apa for ede addressing prophet Nigel Gaisie and the latest prophecy I was sending about bonting edem Daniel was saying concept prophet you this man cried here woni say prophet Nigel Gaisie concept pa and wo pay the new general power to say or pastor kwanyama or person ko foni nje ti de bia ni je nkwa na wo de ebre amanfom the straight point so ede wo de about saying, are you okay, Mr. Nigel Gaisie? I think you are abnormal and you need a brain check. Or say that be akwesa brante no ne nisu bri no kakra. Ase nyama na ne nisu dodo. De ekoto no ase wo hu so hu ya ase de na nisu ai bebri ama no. Edunti ebe hu ehu be hia pa se na busuafo na dofo no metam no. No mo de na call for medical check up nyesa. De ekeka kwo de omuto wa na agi nsem na afi de ayaka enya ye kebie nti obeya womu peno enfa ko hospital bi enko hwe ne tese na adwemu ehu de ekoso edupoku so ede ode aba if NDC is the anointed party for Ghana then God created Ghana to be a poor country since there is no leader o si wono de se prophet Nigel Gaisie ne nyame o ka kire se NDC for na akonya ne yomo de amuno mewini so na Yakopon no na etusu NDC no wa anointed for Ghana na Ghana de enko bebia ena Yakopon cheda for Ghana say ohia pa de ohia bubro ye be di bi wo man mu na ndisi fo mu nhede ni ekandifobia de ko me de wo man ni eso we so afri awo Suzy ono dia wodi about say you are not deserving you are not serving God but rather the NDC. Everything you are doing shows or say odi for pa nyame nipa nyame jinda wo so de wo ye de se honorable de kra no kan ya ne enyi ntum kra pa de wo kika kra de fi wonu ba wo ka to about de kra che se enyi Yakopon bi na wo som no NDC amayoko no na wo bo ho ba wo mu no mama odwuma ma hye dwuma ma wo di mu dwuma de aba about because some of Kenya edina NDC so ade nyame asem na nka ese wo preach uzuka NDC for asem te Yakopon no on so ma we NDC for na ahyew we so efi calls no dia what about say all you think about is your stomach. Do you still think that the NDC have that thought in their mind to give you any money for this elections? Master, forget and go and sleep. Find another better job to do. And also the food so and they come prophet Nigel Gaisie said the ekika bay there, the air bay. NDC for the say as woman to move far. Woman to move why woman sit na yes wo pan the music and move fashion because woman say can na be e wo afam. And you say be ya, compared to my papa bi obebi never bought one get ho. Dan say what about you who say say dan so na NDC for you so mo gide owu e dey peska mo mfu bakwa say uyefu na ode nam no ebeka wo saa ma memfa Celestine dey so wode aba na memfa comments no ensi o say Master, there are serious allegations against you, death of people,
death of people, husbands complaining about their wives' encounter with you, and all other things, and all you can say is still stand by NDC. Are you really serious? Are you a politician or a prophet? Please define yourself before you come out. And also, action. I don't say, a prophet na against the beya. Bisa one person from what na say. Shashem. They bisa one say, me amu kram ya wana. Ejuma be na me ye. Wan kana me ejuma man because only ya wo ye. Nyama wo da na di chese. Azo fujuma na nkasa nkasa munum. O sheda anti asiye. Because e go for ekunu num e bisa won sem se o mayire dem na odi aye omo. And this before ya akro ye bisa said dia na odi aye omo. And some o ka for omo dia na o be fa kra na o fa ya o fa sansem. Obi kra de ewu po ato so ye ya allergy se wekun obi. Di nya no nya no ye. O tetu order o checha circles o NDC ho. O ye political leader na say we ye prophetic leader. Enu chichire wan kasa ho ase. Ebisa for I had am comments no ABC. Na de ekoi. And the latest Facebook post that a prophet that against the elder to drive. Dear pa and I will join found. Only me ya join say also for the they be that amount for better about us. Yes, to crack and said, send a DM in the sun at the bayamu. You be persecuting me, persecuting and just say only the human tour. No one not of the human tour. It's soon as I could put each other. Now, who may answer not about see, I can't eat channel. And not in the quiet one on them at the end of Juma. And now said they can forecast a new one in the asset. The new one they know. And now no more air drain. Do what be a photo our too much a comment session. Ne be no share video FM will be bia or belmbia. Now follow a IG page at too much _. Medin the na ama usa. Me be sia ene. Na me aduma be sign Eddie and she move him. Akramo.